nyene mwavyisanzemo tuwayikubise oya twabisanze uku nyene niko me black ukutwicara nawe nabintu twaje kubitegura tuzogira oya twaje ni black gusa uno munsi ubustare bubayemo gute ubusare ndabaye ndashima muri rusange Choro no kuva imyaka twabanye nga muri quartier yacu ya Jabe Choro n'umugenzi tena turazinanye na mutima mubi urimo nuko Choro tugira ma video turachokozana na bintu abantu babibone Choro na Tambo bahuriye bazorwana na birimo bikugwana Keselo bakunzi ba Ashali TV aho muri hose neze ko muri impunda marembe muri fresh muri good Elma love mwari kwa kundi ngene nko sanze ndababwiye ko ndi fresh band good ego uno munsi tubimeze gute guys mwe ko ndabwira umuntu turi kumwe reka mbanze ndabatwenge kwanza kandi ko ndaze muraza gutwenga ngani mbavu muzisike nga ndi kumwe no mutama ari karabica bigacika nga muri plus 257 ndavuga muri Buja Flavor ari karakora neza yaronse ubustar ashaje ariko turibaza ati yari umuronka akiri muto akakoresha n'umwe akiri umujene byeregenda gute nawe suwundi ni wamuze ukono na mafoto y'abandi umusango w'ifoto ugasanga yari inyuma kure utabizi mwese mwamuvise ndi kumwe na Tambwe ya mzee wacu mzee karakora neza ariko aturyohera reka tumuikaze kwanza kuri Ashali TV Tamu umeze neza ndashima Imana ndashima muraje kuniwa iteka nani radio yanyu ni TV ndashima Imana bamugisha je nitwa Nyonzimana Niseti alias Tambwe yewe ubu no mustar ubu travise ibintu byose turashaka tubwire ukuntu abarundi bose n'amakungu ndashaka tugire komediya igutongesha abantu n'abantu nabo bakagira ati bakaryoherwa n'igihugu cyacu tugiteze imbere ego Umvise Tambwe no munsi yumva ifoto ariko no munsi Imana ishimwe kuko turi muri video ntavanye none na video je ariko Tambwe bakubona nk'umukomediye ukoresha ifoto utarinze kuvuga kumwe kwa bagasore bagiye bagatwenza bavuga ariko wewe ku ifoto yewe gusa umuntu abiravye akahita twenga kanezego wari usanzwe uri umukomediye kuva kera cyangwa byari bimeze gute kuva jewe ibintu kera kubera biri mu maraso yanjye kuva kera ni umwana ndakunda kwinjira mu mapicha y'abandi nuko kushika ubu urabona ko na mafoto y'abantu amafoto na mapicha y'abantu abantu kitambo ni kubera icyinjira mu mapicha y'abantu urabizi ni uzasanga ni y'umuryango ni gute ewa ubu naje kushika ubu niraje kuba ningeso yanje ingeso yikonjira mu mapicha y'abantu nijo nta muntu birashaka gukubita kwa wamenya wamona ifoto yiwe oya problem Choro ni mukore ni twabanye muri kace yacu ya Jabe uya twaje kugira ka comedy nuko tukayicara n'abantu tukavugana tukabashira ama black nuko n'abantu bose baje kubishira barabishikikira barabikunda iriya foto yasanza hirya no hino ikaba igatuma haba trending nk'inya ukaba umustar mu minota mike cyane niyo mwari mwapanga bavuga ati kaje ngende hari mu foto canke nyene mwavyisanzemo tuwayikubise oya twabisanze uku nyene niko me black ukutwicara nawe nabintu twaje kubitegura tuzogira oya twaje ni black gusa uno munsi ubustare bubayemo gute ubusare ndabaye ndashima yuko abantu bose n'amakungu yaraje kunize kubera ibintu byanje byose y'ubusare barabikunda cyane nuko ndashaka kubishira ingufu cyane nani tuteze imbere igihugu tuteze imbere amaradio yacu n'amateleviziyo yacu mu gihugu cy'u Burundi ubu byo ni mustare mu manga yose byo baranzi Tambwe ereka kwinjira mu mapicha y'abantu n'icyo Tambwe ubone undi Tambwe
ni fake. Ego tumaze imisi tubibona ku mbuga ngurukanabumenyi ku ma platform akomeye yo mu Rwanda bakagupostinga muri Tanzania zijya mbuga zikomakomeye zinini bakagupostinga bakavuga ati uyu yabaye populaire kubera kwinjira mu mafoto y'abantu kuja kubona ifoto y'umuntu abayifatiye akajamo. Uri kwivyaza umusaruro gute ngatama ko nabize neza ko umuntu ifo kwa profit and desordre. Nuko sindakubesha uko mu bihugu byose baraje kubikunda kubera yuko kariya kantu ndayishira kwinjira mu mapicha abantu bose bayibonye bote banafika wanafurahi. Najewe ndashimye cyane ndashaka nibikomeze ikaba umugwa wanje. Sasa wowe na Nchoro sivyo wowe na Nchoro bose bashaka kumenya ati ubucuti bwanyu buhagaze kuki muri rusange. Choro no kuva imyaka twabanye nga muri quartier yacu ya Jabe. Choro n'umugenzi tena turazinanye na mutima mubi urimo nuko Choro tugira ma video turachokozana na bintu abantu babibone Choro na Tambo bahuriye bazorwana na birimo bikugwana biriya byose. Choro n'umugenzi tena ni inshuti. Usanzwe ufise umuryango urafise umugore n'abana. Iyo abana kurabona ati papa nyine ngo asigaye atwika ku mbuga kubera ifoto. Umugore wewe bimeze gute? N'abana je ndafise abana batatu n'umugore. Abana babibona ati papa ibintu byamukundiye papa tumureke agire bose baje kubifata neza. Umugore mu rugo ntapfa avuga ati mugabo wanje yonye ni retour d'âge yo bikugaruse ko yani unarudia ujana ni wakati umru naenda aongeza kufanya hivyo. Na yeye anabiyua unaona kitu iko sawa vile unaweza kuzala watoto watatu kila mtu iko na kinyana anapenda hauwezi kukatala kinyana atafanya bilu maraso hiyo nuko biraje je kuva ni umwana ndaje kwinjira nani mapicha y'abandi kushika ubu ushaje yego najo ndabiyakira ukunyene bisanze ese kuzibasha TV uno munsi vraiment je nabwiye umutamyenda mubonye iminsi yose cyane bukifoto cyambona umenga agiye ifoto wanje hari inyuma maze iminsi mubiharaye namwe mwifotora mugaca mushira wundi umuntu hari inyuma gaca mwanika ngo ariko tambwe vraiment kare akantu kugira ngo akore igya audio yari yakubwiye ko anataka tumike kare ka audio abananche na ile picha ilikuwa ni blague gusa akafanya tu akafanya bananisha akasambaza na watu bakabifurahia. Ego uno munsi ikintu ubona ko wosaba mu bustani bwawe kusema uishi vizuri usema kwamba nilipata nafasi kwa hosta wangu nikafaidika kitu fulani, unaweza kuomba kitu gani hasa? Hiyo kitu kenye mimi nataka kufanya na unaona masociete nataka kuifanyia publicity. Publicity naona ni societe fulani basi tubaniteze imbere tuteze imbere n'igihugu cyacu ndio ndashaka kugira publicity y'abantu bose bafise ama societe ndio kintu ndio ndashaka. Hari abantu bamaze kurondera gushaka no mwanya nka societe kakurondera ati ngo wamamaza ibikorwa by'iwacu. Baje kunirondera najo ubu ndafise mu president. Ndio ndafise mu president. Urafise umuntu hagarariye ibikorwa by'iwawe. Ndio star sasa guys. Najo boto wanafurahi na ndafise no mu avoka yuko ikintu cyanje ukipost mugende muvugane na president wanje. President mugende mukikore nuko tukagira kontra amesanga ukwezi umwaka niko twagira. Ego twitege neza ushobora kumubona birashika hagemani cha mu nzira zayo no musika wabona Tambwe ahagaze kuri pancarte ya Brarudi ariko arayamamariza ahagaze kuri pancarte ya Limitere canke Econet Leo n'izindi nyinshi cyane za Big Assurance ariko arabamamariza ibikorwa by'iwabo. Uno musi niko kazi keza ni naco ningyo terambere ry'umuntu wari we wese uko profita muri okazi. Uno musi umustar afise population nyinshi imukundi mukurikirana ivyo akarakora. Sasa bache kukurondera uno musi uhagaze gute ku kitu cha uwezo mfunga wao unasema kwamba hapa weka mezani kitu cha hivyo?
kitu kenye mimi naweza kuomba Warundi, sio tuko Warundi, kitu kenye unaona mtu unafurahia kitu kenye iko na objectif yuko kuteza imbere igihugu, ni kuteza ukamuteza imbere n'uri ashaka iko anataka kufika mkitukani. Na njoo mimi kenye objectif nilisha kwambia objectif mimi nataka mashoshete yenye tafanyisha mimi hivi niko presque ya basani biko hapa najulikana dunia mzima. Najulikana dunia mzima. Na njoo nakwambia vitu vyenye mimi nafanya watu wanavipenda. Na njoo vile ile hata mtu akitoka nje anakuja kuangalia societe nitambui iko afanya BBC hata kama iko na kitu kenye anataka kufanya mwile societe anaenda kuifanya juu anaona BBC nini nilifanya. Sasa vile unaenda kuifanya Kinju, unaenda kufanyia na Savonor vitu vile mai bado hii mai kiko mtu stare fulani mwenye iko nafanya publicity hiki kitu juu mimi najulikana dunia mzima. Na njoo mimi nashukuru sana na vitu mimi naona vitu vitaenda vizuri sana na tena watu watafurahi watapenda na tena inchi na najua kama na president atampasha kuleta hivi nafikiria kama labda president ishakamfikia ile picha yake akaona kama unatambua hapa na vuruga wala hia mimi na president joke niko nataka tufanye na tena nataka kutoa ingine ya mariage ya watu. Mnafanya mariage kumbi kule nyuma watu ile mariage inakuwa inafurahisha dunia mzima. Ndio vitu venye niko navyo napanga. Kiumbali na system ya picha kumbali na system ya picha kuna aina ya picha kuna kangine kitu ambacho unataka ku create kana tofautiana na kaka kwenda mpicha ya mtu labda kangine unaosema nikikafanya naka watu watapenda sana. Ndio objectif niko nako ndio yenye objectif bila nakwambia mtu akitaka kufanya mariage anapasha kuniita tu naenda napanga tu kimya kimya napanda nyuma kenye sasa ile akapicha mtu unaoingia sasa mtu alifika saa ngapi kweli unaona kama na mariage unataka kuharibisha mariage ya watu unasikia ndio vile tena watu watakuwa wanafurahi na tena mariage itakuwa nzuri sana watu watafurahi eti huyu anakuja kuangalia hiyo mariage anakuja kufanya hiyo mariage ana invitation aliyuai sasa ndio vitu ya vile ego una munsi urikura akundwa urikura hurumbirwa n'abantu benshi sivyo ariko turashaka kumenya kuri Côté des Stars Burundi kuri Côté des Stars Burundi sana le comedy ni watu gani ambao unatamani kufanya nao tena kazi ili jina liendelee kupanda zaidi? Mimi niko na watu chewe niko nataka tukupomana Kigingi na Choro na niko na vingine kadada kamwa kanaitwa Kajuli kafupi kakikuri na kaona ndio tunataka tufanye tuko na kakitu kakufresha sasa vile unaona Papa Sava na nani kule Rwanda sasa ndio venye tunataka mfanye tunakire tukakuwa na kasosa soketu. Sasa hivi tuko kwenye Facebook page ma YouTube na nini wakutaka mtafute Tambwe atapitia wapi? Banafika banaangalia Tambwe Burundi ku Facebook Tambwe Burundi au ja create YouTube niko Tambwe Burundi unafika unamwona Tambwe Burundi direct na zile picha zake Tambwe na zile picha zake watu wanafurahi sana ma Facebook Instagram wanafurahi mabiti Tambwe ariko Tambwe vraiment na wewe hivi uko ragira ko soboda ujakodo na ibintu byabandiko yes imbariko turangize iganiro ndibaza ko mwanezererwa twaganira na Tambwe n'umusaza wacu asanzwe akuze ariko kandi akajambo ko gusozera wobwira abari kwa dukurikirana acho nashukuru batu abarundi bose inshuti yanje ndakene mumfashe cyane mu bikorwa nimo muniwa iteka igihugu ki Burundi niteka ya ibintu byanje ndiko nabigira ndashima cyane Imana bamugisha mu bintu byose niri imbere yanyu na muri imbere yanyu najo ni nyuma yanyu ndashima Imana ndashima n'igihugu cyacu
n'umuguru w'igihugu wacu ariko atambuka Kirundi sikirenga kandi abaye mwijaye imyaka myinshi. Wabona mimi nizalikiwa hapa. Nisikia nizalikuwa Kafe na komalia hapa Mjave na njoo Kirundi na vitu yote na viwa. Sasa problemi tunakuwa na begea na kwa sasa problemi inakuwa sasa inasumbua na kwa na changa Kiswahili na Kirundi. Okay. Na sio vizuri wenyewe wanasikia. Ndio tena binakuwa binafurahisha watu. Vile nasema watu wanafurahi sana. Asante sana mzee wa kazi. Tulikuwa na Tambwe ndetse turaganira abiri cyangwa 3 mu bintu byiwe asanzwe akora ndetse adutwenza kijyana no marabizi ko amaze imisa ari muri trending ya +257. Guys, Edna Love Mari munda akunda cyane. Nabwiye tigenza basho ndumutade bukigwa sinde bukigwa ngo mankora byanse ngenda hani. Niko bimeze. Turakunagira subscribe kwa tarayikora kwamaze kuyikora nawo muri abantu biteka cyane. Tuzoba tubisubira tuje kurondera izindi exclusive news ngo tugume tubereza ibintu bimeze neza. Halo nakusikia.